Silicon Valley, sava y'isi. Silicon Valley ni ikibaya kiri mu majyepfo ya San Francisco muri California, kibamo amasosiyete yatangiye akaba anakora ikoranabuhanga. Izo ni iPhone, Google, Facebook n'ikigo cy'ubushakashatsi cya NASA. Ubashije kugira access kuri server ya Silicon Valley wamenya amabanga menshi, ahabitse ibitwaro bya kirimbuzi, gahunda z'abaperezida hamwe n'abandi bakomeye. Dore impamvu wamenya ibyo byose. Silicon Valley niho hakiri ibyo tuganira byose. Burya kugira ngo wakire ubutumwa cyangwa wohereze ubutumwa bugere ko wabwohereje, yaba ubwo kuri Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter n'izi SMS zisanzwe, zibanza guca Silicon Valley. Niyo mpamvu ubashije kugira access kuri server ya Silicon Valley wamenya byinshi, amakode y'amabanke, amakode y'imitamenwa. Si ibyo gusa, wanasoma na Twitter z'abayobozi bakomeye. Nawe uri kunyumva namenya ibyo ukunda n'imyitwarire yawe ya buri munsi. Iyi si ya murandasi benshi mwita internet yoroheje ubuzima. Tuvuge mu buzima busanzwe, ubu guhana bigusaba kuva mu rugo. Kuba ufite telefone birahagije. Ni ukujya kuri murandasi ukareba ipantaro cyangwa ikanzu, ugahitamo ibara, warangiza ugahitamo size, ndavuga ingano. Ibyo byose ukabikora wicaye iwawe. Si ibyo byiza internet cyangwa murandasi yazanye, ubu kwiga nibigisaba kurira indege ngo ujye mu mahanga kwiga. Murandasi yarabikemuye. Si binakiri ngombwa ngo umushefu wa kampani runaka gatumizeho abakozi bava imihanda yose bahure maze bakora inama. Meeting video conference ibikora bidasabye ko abantu bava imihanda yose, bakabikora buri wese atavuye aho ari. N'ikimenyimenyi inama iri gufata imyanzuro benshi muri gutinya guma mu rugo, nayo nukuri gukorwa. Wibuke iyi internet nta gihe kinini imaze. Iyi internet yatangiye gukoreshwa 1970. Gusa nubwo murandasi ifite ibyiza, ifite n'ibibi byinshi. Nyivuga ibibi, wakoze akazi k'ubukonvoyeri abyumva kundusha. Yagusobanura ingaruka iyi karita dukoza kuri bisi yamugizeho. Mu Burayi kubera ikoranabuhanga, amabanki yafunze amashami, abakozi hafi 1/2 babura akazi. Ibyo ni ukubera ibi byuma bya ATM n'izindi serivisi za banki zisigaye zitangirwa kuri murandasi. Hakorerwa n'ubujura bw'amafaranga n'ubutekamutwe bwinshi. Si ibyo gusa, kuko n'uwaba yarohereje amafaranga akagira ko ataragenewe, ibyo nawe arabizi. Kuri internet hakorerwa ibibi byinshi, ihohoterwa, icuruzwa ry'abantu n'ibindi. Samsung, iPhone, Huawei, Amazon, WhatsApp, Facebook, Instagram, izo kampani mvuze haruguru zifite ikibazo. Sizo gusa, kuko nawe uri kunyumva icyo kibazo uragifite. Pegasus Software. Pegasus ni ikibazo gihangayikishije isi. Iyi ni software spy ihangayikishije za Facebook, WhatsApp, Instagram na Amazon n'aya masoko acuruza kuri murandasi. Si ibyo gusa, n'ibihugu bikomeye bihangayikishije ni Pegasus. Pegasus Software. Iyi ni spy software inasi yakorewe muri Israel na Cymbrams Film, idevelopingwa na NSO Group. Yavumbuye 2018. Ni inashyishyirwa muri telefone nyiraho atabimenye. Si no kubimenya gusa, kuko kubimenya bisaba igikoresho kabuhariwe. Pegasus ikora muri verisiyo zose, Android, iOS, nk'uko bitangazwa na Washington Post. Kuva murandasi yabaho nibwo hakozwe software nk'iyi ngiyi, ishyirwa muri telefone nyiraho ntabimenye kandi atabigizemo uruhare. Ubundi uburyo bwari busanzwe, umuhaka yohereza ijambo cyangwa application maze ukayestara ugakabara kwinjirira. Gusa Pegasus sikikora. Yo nunabimenya kiri muri telefone yawe. Pegasus ifite ubushobozi bwo gusoma ubutumwa bugufi, igakurikirana guhamagara, kumenya ijambo ry'ibanga, igakurikirana kugeza kuri mikoro na kamera bya telefone yawe n'ikindi gikoresho cyose gikoresha verisiyo ya Android cyangwa iOS.
Pegasus yari ifite ububasha kuva muri 2016 bwo gusoma SMS, kumviriza no kumenya aho uri n'ibindi. Gusa muri icyo gihe yakoreshwaga na leta ya Isiraheli. Muri Nyakanga 2021 ibitangazamakuru byinshi byavuze umushinga wa Pegasus hamwe n'isesengura ryimbitse ryakoze n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International byagaragaje ko Pegasus ikomeje gukoreshwa cyane ku ntego zikomeye. Yerekanye ko Pegasus ishoboye kwanduza verisiyo zose zigezweho za iOS. Gusa NSO irahakana iregwa byose. Yo ivuga ko porogaramu yabo Pegasus ari porogaramu igamije gukoresha kurwanya abagizi ba nabi n'iterabwoba, kandi ikaboneka gusa mu bigo bya gisirikare n'inzego z'ubutasi n'inzego zituruka mu bihugu bifite uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Yavuze ko iperereza rya mbere ryatumye raporo zikorwa n'umuryango utegamiye kuri leta wabujije gukora mu mujyi wa Paris hamwe n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International wavuze ko ibitekerezo bitari byo ndetse n'ibitekerezo bidafite ishingiro. NSO ikomeza ivuga ko igiye kugenzura niba porogaramu yabo ikoreshwa nabi ikanafata ingamba zo kubyirinda. Ibirego bijyanye no gukoresha Pegasus byatangajwe n'ikinyamakuru Washington Post, The Guardian, Le Monde n'indi miryango 14 y'itangazamakuru ku isi. Gusa sibwo NSO yagezwe imbere y'inkiko, dore ko WhatsApp yareze NSO muri 2019 ivuga ko isosiyete yari inyuma y'ibitero bya internet kuri telefone zigendanwa 1400 zirimo Pegasus. Gusa NSO yahakanye ibyo birego byose, ihakana nayo makosa. Gusa yabujijwe gukoresha WhatsApp. Ibihugu byinshi biri gukoresha iyi porogaramu mu kuneka ibindi. Hari n'abavoka n'abacamanza bari kunekwa n'iyi porogaramu, harimo n'umuperezida ukomeye, perezida w'Ubufaransa François Macron. BBC yashyize hanze urutonde rw'ibihugu 10 bikoresha iyi porogaramu ya Pegasus mu nyungu zabyo. Aho harimo Ubuhinde, Kazakhstan, Maroc n'ibindi. Niba ushaka kumenya urwo rutonde wasura www.bbc.com. Niba ushaka umutekano, menya ibyo ugomba gukora kuri zino telefone zikoresha internet. Dore ibintu byagufasha kumenya ko hari umuntu waba wakwinjiriye. Telefone yawe ishobora kwifata igashyuha cyangwa ikizimya utayikoresheje cyangwa ikarya amamega. Ibyo mu kubyirinda ugomba guhora location yawe uyifunze. Niza application zigusaba gufungura location nazo ukazigendera kuri. Na bimwe umuntu agutira telefone ngo arebe nabyo ukabyirinda. Ubaye ubishoboye izi telefone zikoresha internet wagira ibyazo ziharira uzajya uzikoreraho. Ntuzikoreye ibintu byose ugakoresha utu telefone tw'utunokia cyangwa telefone tudakoresha internet. Ibyo byagufasha kukurinda abakwinjirira. Kuva isi ya murandasi yabaho nibwo ikiremwa muntu kigiye kubaho nta mutekano. Nibwo mwene muntu agiye kubaho ku karubanda. Nshimira mwe twabanye. Iki kiganiro kibagezaho ni Kim. Gusaba niba utarakora subscribe, ukore subscribe ujye uwa mbere mu kubibona ibikorwa byacu. Hari inyunganizi ufite cyangwa igitekerezo wacyandika muri comment cyangwa ugahamagara iyo nomero iri kuri screen yawe. Tubonane ubutaha mu bindi biganiro bizakurikira iki.